Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban Puledo Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ko kubor mentagastep ka sarkar pedang kala menjur ban ajing Arab laispa sanpusau klur tengka syakat jilla Tamil Nadu kabalasya akta ke Eryong Gaja Menteri Korbarri ke sarkar pedang ula play ke tamasa Hornbill Festival hak jilla Nagaland henen kesni bat larake ke World AIDS Day henen kesni ka kubor ke babnia ka sarkar pedang kala menjur ban ajing Arab ka bekerki ka balong laispa sanpusau klur tengka syakat jilla Tamil Nadu ban Arab igi breu ka balasya akta ke Eryong Gaja ka balajaha ubnai banalek kanigade ka benta baar ba ka sarkar pedang ka ajing Arab na ka Disaster Response Fund ka tenat Korbarri kalaong bahkan sa ajing Arab syusyo syakat jilla ondak lada pensyongdor ya gijing julor ka kenuan na sarkar pedang kala lekmi igi jaka balasya akta hakane ke Eryong haka jilla Tamil Nadu Menteri Korbarri ka sarkar pedang Rajnath Singh ula play ka tamasa Hornbill Festival ka bakat kendai henin kesengi haka snong kisama hajan ka nongba Kohima haka jilla Nagaland ulat ka jilla PB Acharya ula long kongsan kadba unong kitens im ka United States sya India u Kenneth I. Juster ula long usumbot kongsan Rajnath Singh ula ong bagani ka tamasa ka peni ka lariti bala rembat bariuspa jong ka jilla ula ong ba ka jilla Nagaland kani ka kerdop sya ka phangshathe lammi ngi ka doba Asia bad ula ong ba ka sarkar pedang ka kwa ban penbha ya ka jinga dai bat kilat penyaso bat ka phang shathe lammi ngi ka Asia ha ka joka por ba ka jilla ka rakhe lingkho sngi o jilla ka basan pusan Rajnath Singh ule wer gi breu ban trei khnang banwan ra ya ka jingkiu ha ka yo ka kot bat ban no senyang ban penlong ke India ka ba khlan bor ha ka perthai Presiden kariu Ramnath Kovind bat Menteri rang baadu kariu Narendra Modi ilai kublei gi breu ka jilla Nagaland ha ka jing rakhe ya ka sngi yo jilla jongki Presiden ulai kublei baki breu kin yo ya ka jing song sok ha Kohima lapni gi rukom her bapher ki lingsun dak sipai ki Indian Air Force Menteri rang ba ka jilla ule wer gi breu baro bani snok tilang bat ka sarkar khrang mamakiru kinang keu bat bakan don ka jing roi ha ka jilla Menteri rang ba ula kan mau buram ya ka jing ekon bat ka jing len lade jong kito ki bele ki ban yo ala ka jong ka jilla bat ki bela len lade ban yo ya kalawai ka ba pernai Santli ki jilla ka than stailam mi hnen gesni kle soi lala ki jong ki saskular bat ka Bharat Electronic Limited ban kan tio yaki kam ki bedai bat ki smart city hakini ki jilla leto Menteri Sarkar Pedang Hardeep Singh Puri Nyotli ki nongba hakini ki santli ki jilla ki hap apo kini ki jinga soi saskular kini ki nyotli ki nongba ki kenthop ya ki Imphal Itanagar Pasighat Kohima Namchi Gangtok bat Shillong la ban krau hang ne ba ka Namchi ha ka jilla Sikkim kalaya chaprang bha ha ka jing pentrekam ya ka smart city mission ha Assam laimut ki breu ki lamansaw ha ka jing bethai ha ka rel bayat tang hapo ka jilla ha ka district Udalgiri henen kesni nong aiktien ka North East Frontier Railway uletho bakane ka jing bethai kalaja ha ka station Harisinga ha ka por kumba nyo baje janmit laimut ki lamansaw bat yo wei ne pedang kine bala kham mansaw jur lapen kit sa aspatal ka jing toket halor kane kadang ya chafrang kani ka kubor ka wan chapi nag All India Radio Shillong ka jing rakhe World AIDS Day ka ailat iki breu haklang ka perthai banitli ha ka jing la persha yo knyang jing pang HIV ban pani ka jing pekersha ni ki breu kiba la yo yaw ni knyang jing pang bat ban kan mau buram ya kito kibala khlak no na ka jing pang AIDS ha ka jing rakhe World AIDS Day ha New Delhi hnen gisngi ka menteri khna ka tanat ka koi ka khia ka sarkar pedang ka Anupriya Patel kalaong ba ka sarkar ka tre borba ban penlong ya kari ka ba nanglat na ka jingpang AIDS kada ka snam ar hajar laipo ha ka jing rakhe ka jingdap laipo snam jong ka jing rakhe World AIDS Day ka Meghalaya AIDS Control Society ru hnen ka sngi kala rakhe ya ka ni ka sngi halor ka phang live life positively know your HIV status ha ka nong ba Shillong Chief Secretary ke jala Wai Shering ha ka jingkren jong ulong bakani ke jingrakhe ka ajing tep sho ekibreo shaphang uknyang jingpang HIV
Ka Meghalaya State Judicial Academy hinin kesngi ke penlong ya ke seminar halor kepang ka jingkot jingkia ke bor perkat ne ke mental health ha ke conference hall jong ke Meghalaya High Court ha Shillong. Chief Justice ke Meghalaya High Court Justice Muhammad Yaqub Mir ulalong kongsan. Ha ke jingalang play lawan baneshim bentar unong bishar ke ne ke jingshari Justice HS Thankyo. Habakran ha ke jingyalang Muhammad Yaqub Mir ulaong ba ke jingko jingkia ke bor perkat ke long ke bakongsan bha na ke benta ke bha kamiat jokamet ke phat. Nalor ke ba ajing sumar ke bha don kamru ya ke bor perkat ke baklan kenang ba ubriu ubala syakta ha ke jingmo ju perkat unla ban perkat biang ha ke rukom ke babet. La penlong ru ya ke jing ajing kran bat jing batai du Dr. Sandi Sim, Director ke Sancare, Dr. Arvin Nongpir, Assistant Professor ke Negrims, bat Ushishir Tiwari, Assistant Professor ke Law Department na ke School ba Northeastern Hill University, Shillong. Kibala kran halor kimat baper baydai bat ke jingko jingkia ha ke bor perkat. Ya ke block level livestock mela basisngi la penlong hapo ke National Livestock Mission arajar khat nyau arajar khat pra halor ke mat pedeng ka jingpen kup bor ha ke yok ke kot leng ba ka kamri jingri bat la penlong ya ke ne ha so yong nin ke sni menteri ketenat PHE ubadairu MLA kathan uba samlin malnyang haba ajing kren ku mukongsan ulong baka kamri jingri ha kithan nong kendong ka yarap ban kentiu ya ka yok ke kot bat ka pleru ikilat yokam. Da ke boong ba ke bari jingri halayeng ne ki jaka lajong kadang dunabha uba samlen malnyang ulaong bat ula kentui kinong rep ban phai khmat shakanika kam kombala prat lenti dekat nat veterinary ke baniarap ban kentiu ya ke jingmi ulaong ba ke yoru keladon lupa namar kumba kalong menta ke jela ke shania haki weipat ke jela ban yo ya ke do kum kadak jong jing ito lai kusna mi kinong rep ke bala trai bha bat ke bala no senyang shakam risnyang ke kam riblang risyar bat kiwei ka Border Security Force BSF ke bapahara ha ke jaka kaput kalarake ke seng ke basan pusau jongka henen ke sni menteri kena ketenat korbari ke Sarkar Preng Kiren Rijiju le shimbenta ha ka jingrake ha chaula kam ha New Delhi ula kami ya kejingiat paret bad ha kejingkren jung ukiran Rijiju le ro ikilat balashim de ke BSF hakikam ha kejaka kaput ha ga baplat em habuan len shop ki bor ba penjular ha ba penne e kejing syong suk bad ha bayada ya kamariang saudong saukun ulong ba ke BSF kalashim ikilenti ban pendan kam kambha ya ki breo jongka hakikam ha kejaka kaput ha ka waipat kalyang Director General ke BSF Rajnikant Mishra bad Inspector General ka BSF Meghalaya Frontier El Mohanty kila ai kublai ya barok sipai BSF ha kane ke jingrakhe ka Menteri Yadari ka Nirmala Sitharaman kala kerpat iki breu kari banishim benta ha ke jingrakhe ka Armed Forces Week arajar khat pra ka belas sedang henin kesni bad ka bankut ha ka nyau tarik mata ubnai kalau ang bakari karakhe yak Armed Forces Flag Day haka nyau tarik uno opera man la kasnam bat menta kasnam kan ke jingrakhe kandai haka sien ke bah nyau po kalau ang syo bakisipai kilong ka jing sarong ya kejat benreu bat kare ka kamram jong baro kinong syong shnong ban ai buram ya kisipai pahara na ke benta ke jing slur bat ke jinglan la de jongki bat kat to ko kubor kalakot kan ke step ke balawan chapi na ke All India Radio Shillong ha ke por prabajeng ne so abga Delhi station na ke benta ke kubor ha ke tin Hindi ke banbot ke kubor ha ke tin Pareng ha ke por prakat san minute snobhaban ab menta ki kubor Delhi ke por menta kala janda bartat praduna san minute